L-Awtorità Maltija ta' Turiżmu MTA appuntat lil Mizzi Studio, kumpanija ta' disin u arkitettura, sabiex tfassal pjan strateġiku għal Blue Lagoon. Lan tal-proġett se jkun il-protezzjoni u r-restawr ta' Kemuna kif ukoll il-preservazzjoni tal-ekosistema tal-gżira. Mizzi Studio għandha esperjenza estensiva fil-qasam b'interventi fuq siti kulturali u anke ambjentali fosthom id-diżinn tal-kiosks li hemm f'The Royal Parks f'Londra. Lan aħħari huwa li din id-ditta tiġi b'interventi meqjusin li jħallu impatt minimu u li inkoraġġixxu wkoll aċċess il-viżitatur għal siti sensittivi u kulturali, anka permezz ta' passaġġi apposta biex ikun irrispettat l-aspett ekoloġiku ta' Kemuna. Ma' TVM News, id-direttur ta' Mizzi Studios Jonathan Mizzi jgħid li l-għan ewlieni jibqa' salvagwardja tal-ekosistema ta' Kemuna permezz tal-ħarsin ta' tliet fatturi. L-ewwel nett il-ħarsin tal-ħajja taħt il-baħar fit-totalità tagħha, anka permezz ta' bagi li permezz tagħhom ikun evitat li dajjes jankraw mal-qiegħ. Il-ħarsin tax-xari li jagħmel il-Kemuna sit ta' Natura 2000 u anke l-protezzjoni tal-asafar li jgħixu ibejtu jew ipassu fuq Kemuna. Is-Sur Mizzi qal iżda li biex dan iseħħ irid ikun hemm pjan ta' maniġjar tal-iskart li bħalissa qal li qed iwassal għall popolazzjoni ta' Firin. We have, from a facilities perspective, on top obviously with the beverage, we have sanitary waste, we have toilets. So what we're actually looking to do is convert the existing toilet block into an information center and an enforcement center, and educational, all sort of coming together. And then looking at a new separate toilet block for toilets and a refuse collection point. Komplajajt li bidl-oħra se tkun dik fiż-żona tal-hawn fi Blue Lagoon. Extending the swimming zone, and that extension of the swimming zone protects the heart of Blue Lagoon. And we'll have an upgraded CRPD compliant access coming in, which will bring a real sort of sense of calm and peaceful entry into the Blue Lagoon. Huwa qal li d-disinji li se tkun qed toħloq id-ditta se jkunu għall-wiriet sabiex bekk ikun hemm konsultazzjoni dwarhom mal-partijiet interessati kollha fosthom għaqdiet mhux governattivi. Id-Deputat Prim Ministru, Ministru għat-Turiżmu Jimborġ iddeskriva dan bħala pass deċiżiv lejn il-protezzjoni fit-tul ta' Kemuna. Qal li l-aċċess għall poplu se tkun priorità biex bekk il-poplu jħoss li tiegħu. Dan fil-waqt li qal li jkun assigurat li f'Kemuna jkunu mħarsa l-integrità, l-ordni u salvagwardji neċessarji għal ġenerazzjonijiet tal-futur. Il-Kap Eżekuttiv tal-MTA Carlo Micallef ukoll qal li l-għan tal-miżuri huma li jkun aċċertat li Kemuna tkun protetta minn dak li sejjaħ attività eċċessiva tal-bniedem.